دنگ شنگالی دنگ شنگالی بنین گوهدالین دنگ رادیا گل هم بخیراتنه دنگ شنگالی مجرا میابی هفتیشی ریبرا بو پیواجی کنو دست پیکر دموکراسی سیاسی گود تایبت اف پیواجو چاوا او کجان استیده او تایبت کومی گوران پیواجو دایشی 2014 هاتو کرن اف کوم و بناوان و سیدی کس دنیام و دیار بو او به مراسمی که گرسیهی بشنگالی هات و شارتنی امیوان مجرا او پر مجرا جودا و به میوان خارا ورا بنرخینه بلی میوان برنامه ریوبری کومین اکولوژی حسم هلکیه هون بخیراتنه برنامه راغبیم چه خیرات نواتین صافی سپاس کن بلی هول هازم وکی هون شید دزانن عبدالله جانان هفدیتن اکچیو اف هفدیتن حتی نه ایروشی بردوامه تایبت ده سرلیدان کر اف هفدیتن جبوی و تایبت جبوی گلی شنگالی کیجان آستی دایه هفدیتنی سروکاتیره شماره کاکم لاتیستی هفدیتنی گلگه باش بو امجي دقيقة بدقيقة ساعات بساعات الهيفياوي روشيبون اما او شي الوي وقت دني هذا جيل عندن امجي هرمي السروي بهاري مينين سر فكري سروقاتي شمي مينين حتى روشا خداوي جي هم الهيفيا سروقاتي مينو الهيفيا آساد كرنا سروقاتي هم فكرك يا آساد سروقاتي جي در كتبو شبر بي شر روشلاتان عفين ده شرق الاوسط ده هنا جي بيساكن عندن اف ملاتي كيتشك توكا يزيدي علوي وساجي اوجي بقهنا آساد ياخو سروي اساسي بو انسانك دا قول كيني نفتش بيك باق جلي بو حتى في دقيقي كاردوغان وهفكاري خوا ندا قبول كيرن امجي ما في تشتي بيجن كي انسان جيبي ام السر سوسا رابونيا سوسا مال سرقاتي ردابي حتى داوجيجي حتى مرتنيش مي سروي سوسي بن ام فكري سرقاتي بخورن ما جاني ما رجيان كا بله اول حاضر ما که هونش دزانن تایبت اف هفدیتن دوشی سرلیدان اکرن وی سرلیدانی داشی بندان ها وانن پیوست سرگاتی بدیمن بپیوه جبونا ویشی devlet Türk hatay naha çima mesela o dikkat de seknandını çima دريجتك في مسألة دولة ترك التاريخ ده وقت عثمانية حتى روجي روجي دولة ترك دي خب قوات بده ديار كرن وما دولة ترك و قاطع وسانة مايا بوري وبخب خوشي نمايا محتاجي فكرة سلوكاتين الروجا إيرو ده أما ترك عشان بيجي كم بروجيكا عشان كيتشيجن نفس ساعات نفس الوقت ده شر سرقلي مزيدات كا سر تشرين زابي الكراجاري الفان هذا قالك هوال مش شهيد كاتن اما الفان هفتيات شوي ليش بله ملكي ده شيء دبجن هفديتن شيء بكن برا سلاح ورن سكناندن دبجن ملكي ده شيء اف اريشتكن وقت ده كا اردوغان و بافكاري خوا او جي وقت دين كا بيجن هون شو بكنو شينا كنجي هذا سلاح مي يريشو كن اما ديجي اردوغان بارناك من فكري ويدا تشكي عاشي تيجي هبي شبر بيكي كا بني رايرو اردوغان وان ايريشاد دسر قل كا نابجف مزنا جنا زارو يكيا همو ايريشي همو قاد كا تايبتي ملت كرد يك شكي درناخي همو واجد كوشي روجي بسدا شهيد ما تشيد بن دهاجي چپری شرده چید بین فروکات دی ما هر جهه کی دجی وساعت کا متنه بکا بله هول هازم هوشی وکی دزانن تایبه جبوی سرکاتی حتی دینه هم مش داخویانی قط نبیه اف مشي و داخویانی و حتی نی کینگ باشو کلو مشيت ماشي في هيفا بترجمة دسبيكيريا برنامج مهينة مشيت مهينة برنامج كي ماي تايبت هي سرکاتی ناس بك سرکاتی بده خوانده او جا وكا هر سال جي امشي البشكيريا خدنا سروك ام حتى داوية جي ماشي ما شالاكيد ما وي بردوام بن حتى آزادية سروك جي نبينن
اما شي جينا نسكنادن وما شي وقت ما دا سكنادن بقوتنا سرقاتي مدينة سكنادن اما جدا بقوتنا انساني من سكنادن اجبر فكرة كي امرابونيا حتى داوي مي فكري جيبن ومي فكري سركبنش. بله بله هول هازم و کی هونش دزانن تایبت پر کم شنگالی ده هنه بیواجو دایشه ده اف کمانا هنک جنازه کو چون به دنای تستیوان و هاتن دیار کرن سید کس دیار بون و مراسمان چی بو اف کم در حقیقان کما دم هنک او شو بگرم هري داوية الدي ان اي بغداي سيو دشي دي ما هادنا كشف كرين ما هادي ترجي كوك الحكومات العراقي كوك اركي انساني وكاركي اجواج موسى نابيني كاري يبدا ما يعني 10-11 سال سر درباس بون حتى روجا ايروشي نودو 6 غورب كوماديتينه داخلي شنغال چي در دوري شنغال طابي دقيقي همون هاتينا راكرين هفتيو هناك هاتينا راكرين ما جداي ومجاري و تان هوشي او دي ان اي تن هناك شي بزگيرگه وان هينا غلطي تي دچيد بري چندك هات كچكا ساق بو هستيو دابونا مالباتاوي دسيدا حشيده بو هات مالباتاوي حساب كربو مري او بخوچو سرگورا خوافتشگي گلك مثلا ما دولت مجكو خبابي جي ماجي شهيدي ما بتري 3500 شهيدي هبون حتى في دقيقي هفست هاتينا يعني سر 10 سالا دا بلكي جي كهرو يك شي كربان هو شهيدي ما خلاص بون او دايق او باب او برا هناك انسان جبتين مالي دا ماي او جي هموش هيفيا هستي مالبات اخوانا ما دولة العراق رغم في فرمانها بسر مدى هاتي في قتل عام دا وفان شهيدا دا في برخداني دا وسا نيزنجي منابي وسا منابني وكا كاش شملي عراقي هر آليكي را مادة قرقرين كا الملي السياسي دا الملي خارجي دا الآلي برلمان دا هر تشتكي دا يسيدي وكا ملتي دي ترنين العراقي دا إرادة ما بخو نادما هردم بن زلما وان ديني بله تایبت ام نزیکاتی عراقی هم بر ملت ایزدی در حقی بیدا تایبت پشتیوان جنازه وسا نزیکاتی وان هلوستی و گلو چی بود؟ هلوستی و گله ایزدی هر جاره که جنازه کشوان گوره پرومبی ماشی باقا 2014 دوباره به هر او نساقه ما دلکیش کستی بجاوگی گری اما انا وقت كنو بسريكي بلند او بسري خال رياضيني خدان اما في مجاري دكا ايزدي كمان وكا ايزدي نچون سر فكرة ديتر يعني فكرة دي قبول نكرين شبرو يكي جي تافي دقيجي او كين الدلي عراقي دا معايا شبرو يكي عراق وان تشتاش مرة ناكا كتشتي ايكا ام بخاسن بله تایبت هیز عراقی برا خاک کم کرنا ور دبیجه از شنگالی بپاریزم از گلی ملتی زیدی بپاریزم الی بلی اب کم کرنا وان اب هیزی خازیده کرنا وان بنی ناوی پاراستنی اب گلوجی بوی واتی چواتی یعنی وثاویت گلی زیدی پاراستنا ما بخواهی روش کچو خورتید ما هیا اسواشا ما هیا یجشا ما هیا یپجی هیا قواتي جدا دي استيايرو هينا نن محتاج دولة عراقينا إيروج دولة عراقي بهفكاريا تركيا قواتي خول برد زيدتك بهفكاريا مالا برزاني أو جي سياستك قرتي الجداد سر ملت تيما شاندن هما بريد 2004 جي عيني قوات البرد هابون وان قواتا جي شاركنا كرسلاح جي ندانا ملتي يزدي تاشر بك تمام أو جي إيرو إدارة خسيرة شنغالي جيها هر ملکی هر آلکی هر جهه کی ملتی ازدی دیم شانده کار سیاسی ده کار دیپلماسی ده کار عسکری ده تقصیری نکریش مرا اجبر که جی ام جی کا وقت جواکا ایستی ام ایران نن محتاجوان قاطی جدا يعني الشنغالي ده هبن يعني شي قاطك اج در بي ام بخوت هيرا خوانا ام قارن حتى حدا كي مازن شي برخوا بدن نهاتي آستكم دعوتي يا قواتي بكن بيت الشنغال حتى في دقيقة إنسان راجعانده كده نديه كإنسان يزدي قوت يبلغ قواتك دربه بي ما هري
هی قاتما یه بجی تقصیر نکرد 2014 جی هما خورتیجی شر داعش کرد هفتشتانه لازم ما بین آمدی تری امن داخلی ما هی آل نافجواقی ده ساشا ما هیا سری 10 سال برخورد ده ماشي مشكلة جدا در نکرد ایرو چی کی ندیو که بغدا شنگال دکا تسیرات شگی چه بوی یا یک هاد بگوشتن شارع ده که دزی چه بو به یعنی تشتو سال جدا چه نبویا که امرت ازدیم ترا خواهین امن محتاج وان انسان اینا که بین پاراسنامه بکن پاراسنامه چی مدوی پاراسنامه که جدا به اش ما به جارا قدی در که من ملت ازدی بخواسته که ملت ازدی قرب که چه خورتی ازدی هل برخورد ببینی نه که عینی دیتر از بیشم انسان اگیش در و بی پشت خوابی گرمکم او نینا ایروشی از کارم بیشم کم بنوینشی میره حد نوین او قواتی تقل ورده با سایش آخو با عیششی یا پشی اف قاتین ما هینم مداخاسی چه قواتی دی نگیریش مرا هبین او تشتکه مرا چه بوی بری 2014 استیماش ده پروژه کشی او قواتشیان اید جسدی ما نبون کم بیشن امی دفاع خواکن جبره کوش در وی سیاستی قاسیگ لازمه بگوتن او پیشمرگه البرهبون پیشمرگه ازدیو بسا پیشوازی که وان کرد که زارو گیدوان بید خوارن دانی آب دانی هر تشکیت پیوسیا جیانی پیه بی ازدیوش مالت خاکیمت کرد داوان اما عینی تشته چه بویی الروجا سي هجدة شر ملتي ازديكر وان بخو قتل عام نابش موقع داعش مازن بو بس قتل عام وانجب سلي مذاكري مازن بو وهما الآلية السياسي دشا داعش مستر بو ام وكذا كإنسان كي بيجي أزيا وباريزم هاقا وخانه بخاراشي اما او تشمرا ندانه ديار كرين نباشيه و روجا كده بشلا بخاراسنا اما ام شير ده هيلان صدا انسان ما شهید کردن برسات رادا کاش ملیوانش ملی داعش بله هوال هازم وکی هونشی زنن تایبت پشتی فرمانی شونداتر و هیزا خواهی خاصه را وکر تایبت آسایش یه بشی گیجشه و بیراشی جنگه اکولوژی وکر وکی هونشی زنن تایبت اب اکولوژی که جان آستی ده تایبت نوا شنگلی ده چاواتی مشاندنی هنه کار خباتی ویم بزنم بین که جان آستی ده کارو خواهی ما آیکولوژی گشتی عراقیم بیشن آیکولوژی عراقی هنگی که ما امجیل سروی اساسی مان که آیکولوژی گله که گرینگه ام ملت خوب دو ناس کرین شبه سروقاتی هم گله گرانی دا جینگه او جیل بیشه آیکولوژی ملکی ده عالی جنیل عالی کی ده یعنی واتویته که آیکولوژی جی واقعی جنی گله که گرینگه جواگیر ادی دست به آیکولوژی خوا اثری دم نوبر هم دست بید کن فکر سروقاتی ده که سروقاتی شماره بیشه چلو خواب پاریزن او جا آیکولوژی به هر زندگی که وگیری دایه هر بهاری که ده آوا آخا اسمانه بره هر تشکی وسا يعني خوابا جريد ده الأيكولوجي ده وكا الرحمة بيني وكا فكر ده وما أتيشي كما دس بيكري هنا يجي السر راسمالية جنت راس موضوعكم دلي خو هنا يجي كا تشتي سروقاتيش مرا أبوي هنا يجي سر راسمالية رم بيفتن في دولة دستلادار إنسان دستلادار البان باشي جدا ده أميرو سروان باشا كارد كن كأم ملتي خو بيهنين كأيكولوجي الكور فكري سروقاتي چيا الكور فكري في ملتي چيا كملتي تا چه آسي وكاربي خو بيش ده بده شبر أيكولوجي إيرو البرد والجهاني هموي جدا نداره كتني بخوفت كري نه شخصه كي بخوفت كري قلت نگه سروقاتي سر أيكولوجي راه گلك خوشه كفرك شخو قول شكي ده ناميني سبباوي كفري وهبي يعني كتب فان مشارع ده چويت فان مشارع فكري واتايو نكفر بتنيت ده هر انسانه كده گره همش خود دست بي بكن قالوا الفيش يعني ده كما چه
برچم هاتینە vê jiyanê Gula jiyaneke dirist a îrom tî de jiyanek ka numune me bişin bindestê Iraqê de yani bindestiyek insanî de ew jî asasa yem elweyekê kar dikin ka wek hevî çê bibe yani nev bindest bê nev desthiladar bê her insanekî wekeyek bibînin ev jî kar û xebatê me wê sala jî berdewam bê sal bi sal pîştevçûna me wê çêbê gorê fikrê serokatî me din û mijxeta serokatî jî dermakeve تایبەت ژینگەه de hinek mijarên ku zîndî mêzekirin yani zanistiya civakê tê bi nav lêkirin wekî wê ji penasê kir ev zanistiya civakê de ev karê xebatê ku hûn wisa girîng didinê nava millet da gelo çava kîjan astê de mesela hûn tiştekî karê xebatekî dikin ya da civakê re dipeyivin yani ev civak mêzekirina hemberî we çava ye Mijara arkeolojî ji insanekî arkeolojî re nizanî ka jîngehê ka çi tişte jî re hinekî giran e ji ber vê yekê milletê me re hatîkare ka weke fikir baş ilme meyzet ke berî çend roja semînara me hebû çê pêncî însan tê ka zanî ka fikir çi tişte ji ber vê yekê ew arkeolojî nizanî arkeolojî hinekî giran tê wextî me re lazim e em jî xeteke ادریج ما در برخوا سروی خطی دا سرکتنی می‌بینین اوجی به اوافقی یملت بله هفال هازم وکی اون شد سنن نوا جواکا ایزیدی دا دبه بیف هفوک نبیجن اکولوژی لیبلی یکو هر ایرو جواکا خود پاریزه یکو هر زیده سه اکولوژی ده فکره و ده کرنه یکش ملت ایزیدیه جبه کو باوریانی تاوی بخواف زهیرا بنیقاش کرنا وان را بکی پشتی فرمانی هنه که اف هاته گوهارتن بر روشی لیبلی وی ملی ده راستی جواکامه وی ملی ده پر گرمه یعنی تایبت مجاری داییکا ده یعنی برا ده هیچ هستین که هون داییکا دگرین یا ده هون تشکی دکن داییک وی ملی ده کی جان آستی دانن یعنی و میزه کرن و به نیرین ددن و چاوا هون تف بگرن به داره که بیدن داینینی داییک دبیجت چاوا کی جان دمه اساسی arkeolojî ji dayîkê çêbûye ew tiştê îro nîqaşî cida çêdibin ew her tiştek jî rast e ka belkî tu bibînî jî civaka îzîdî tiştê arkeolojiya berê mişkî de hiç maye yani kar ne wisa zîde gelekê zehmet wê hebe belê vekirîne jî rastî ew pam gelekê dûr nekevin jin û jîngeh pêve girî daye ber vê yekê belkî beşim nikarim bidin jî lê hema milletê me guhdar dike her vedgerkê yani tiştê berê baş ka berê çi hebû çi nebû ew jî dayikên me jî gelek jî dibêjin ka berê dayikê çû geya danî elac çêdikir yani her van tiştê wisa de jî dê gotin hî winda nebûye em jî ser wî tiştekî kar dikin ka em berdewam bînin tiştê dîrokê jî vegerin hema hatî jî arkeolojî bi tarîxa însan vegirê daye belkî ji milletê êzîdîn ve taybetî bîjin em ji xwe dest pê bikin